Haswaban sedang kawat ke Baar jong ke Regional Committee ke West Khasi Hills District na kebenta penyekran ban penbet yo put usam hapeng ke jelam Gelaya bat Assam ke hinyo trap acik National Movement Sengkme menta ke sengi ke khat santre ujelio arja arpulai kila lek penyekendu yo chairman jong ke Regional Committee ke West Khasi Hills District uba Paul Lingdo hakabe dei bat ki jaka ki puta jong ke jela. Habai kran pekilat patai khubor din baladap banyak kendo yo Menteri Sarkar uba Paul Lingdo nakal yang General Secretary ke HANM Sengkemi uba kelang thong ni ulaong baka seng kala kentu yo ba Paul Lingdo bo dai man pendam hak Assam hakabai dei bat ki jaka ki puta kumbala jateng hakawat ke beningkong jong ke jing kran penbet yo put usam Kejuan jongi mentasgi banyak kendo yo chairman jong ke Regional Committee jong ke West Khasi Hills tadi Paul Lingdo alor ke isu kepada border isu bat ke jingthau bat ke jongi ko binoilam bat khamtam be naglen jong ka seng bat kunjuro ke jai penriu hi kawai kalong bangin yo no ya ke solution sanpo tuli kisnam tam ala panong hakni por bangilaya ngila pensngau ngile ki na kawai kesnam shawai pat ngile ki ngile pensngau na kawai ke sarkar shawai pat Andre menta ka ganti isod dan boksibon bagi don ki rangba nongilam ki bala shimkhya halor kani ka benta halor kani ki issue ban wengno ki jingie kum ejak mrio ka ma lekin di senam kisan botoli tam kisnam syakmat khamtam ban wengno ek jinge ya kaba kum ki pardo prosnam ki jongi bisong hangthi he boda kinyo ban im lait luit im singan im suk msir nagleng jongi kum ka esnam ila kuntu yo ba polro chairman ba dei ba un jam jai dei pun persngap than ye ka jing kwa jung ka Assam government Henry udi bun yang halor ki nongrem ka baskem ka bangile kran bat u kade halor ki land document anumla de ki weipat ban pensisa light na land document bat nagleng jungi ngile kran ru ba ke komiti ke depan kot ya ki ke depan ya profesional tak bagi kot ya ki ramba snong ki sor snong ki sim pat kum ta te khnang bangin yo ya ke solution ke baskem bat khnang bangin omdu ru ya ka kendo siap ke jongi hot ha ka fast face kalau don hi ke jing jerwat Henry pumangi niong ni angnut ni don kam ya solution kam desu ban long ka pending solution Henry de ban weng mordor ya kita ki jinge khnang ba ka jaj benreu khnang ba ki parado prosnam jungi bisong hangthi apo border kinyo ban im ya ki jing songsuk jing songshan hagju upor ka jing persang bar ka jing yai persang jong ka Assam government ban muslia ban encroach ban tamput kala penlong ini kum kinoelam bangi hab ban long ki popet perman ke chenam ka nget ha ka kam kanum nget than ha ki kla media lani ki kla pot kubon an penkan mawi pi kum ka sengi lele shibon ha bede bat ke issue border kapang ilarat ia ki mauput ila thang ia ki outpost jung forest jung police ba kumta terter ampa shibon bani thu ep nale ban puturoi Henry nagleng jor siram kabu ia ki issue put usam kum ka primary issue markata shibon ke ba dese kum ki media ki mla bantep Henry nagleng jungi ilale ila ai ki jida ko paka namta ki pre jungi Henry kam sumkut tangkata solution kabang permanent solution kala kabang ngamut panong ba kadai habreng ke jing penbet joki arteli ki state Assam government bat ka
Bat kaduk apa ban ong bat kan long ru ka warning ya ka state government ba jing persang jong ka Assam government ngamur barong ban muslia ban tamput nagaliang jongi kinoi lam nimla ban suye shong klikti henrei dakabasha bat kan long ru khubor ba kajing persang ban penbitar kan wanra sising kesengi kajing munsah bat ke government Assam kahap ban kitli ya kata pada keju kepor ngamut banong ban ketur ya state government bahkan penkeluai ke balang bat kham tambe bahkan umjiasu kinu kajing jag bususi kumbang imat ha ki kat ni katukan ni teli ki posnam umjia halangpi para dok persam jingi ke ha benduk ha ban mat kajing yap kajing sap niam hamukro kita ke kum ki samla jong jab nrio kila don ha ki don no jong ngilapun bat lese kajing persang jong Assam government bat kajing kensting jong ka dak ban muslia ingi state ki baret aku singi kan bithai bat lese kata kajing bithai kan wara kajing masang kata kali ke message nagleng jong ya ka Assam government Ika assurance na minister. nagleng jong minister ulai ke assurance yangi ba kawai gelong ba kila hakan dikatio ka ba les haji sha kan dikatio mentah kila bu ya ka meeting re nak dah ke jingi kendu ikato ni kam jiba kim para number po cabinet kim yalan next week kin hiar hang thi po longpi pani pen be ya kini ki ya kini ki don kam pat nak liang ka assurance ka ba minister ulong ba ladap ban ya pen be ya kan ba snom bat ki CM ke soda nata this council but unjuru kawai ga assurance ka bawai ki dikot jongki sengbalang nakaleng jongi ru ya ban tu ba committee